Nilak ben kynmaw basua Bah Ardent unlek capo Chennai Malaysia Metah ke conference jaka seng Tamil Nadu People's Front. Latan uwe inong drodol dan inong outdoor berpenyakam deki kiat sini lani sunlight crafting. Obra outdoor yakador jong Bah Ardent mila basaya mat. Ia kan yakador hasua Bah Ardent wan phasha shalong la aiti no deki no punya yaka conference jaka seng TPF. Bala aiti Bah Ardent yakan deki jing drodor da presiden jaka seng TPF opposition. Rengkat ke jalan langkui pat ino punya yaka conference. Kini kejing draw ya kan dekadur bagajing IT ya kan dekadur Bah Ardent kalau kadak kejing sengui. Bat kejing pensak kynmaw ya kejing cemeta jung ke conference jong kaseng TPF. Mana? Ini kan berani aku dah kena.